Sanibonani babukeli siyanibingelela nibingelelwa imikhuleko kaMthethwa osuke endaweni yaseMpangeni Richards Bay. Babukeli eqala kwami uhambo nani nomkhanya kude ngaqala ngomuntu okukhombisa ukuthi ukukhuluma ngezinto ebengizenza ngempilo yami ezangicindezela kuzofika usula namhlanje. Ngake ngaxoxa la ukuthi bengumuntu endaweni yasenseleni ebe umuntu osabeka kakhulu ngalezi ayikhathi zethu noma ngeke ngisho ukuthi wonke umuntu bengisaba kodwa lokho bengikubona ngokuthi kwesinye isikhathi mothola ukuthi ubuhlala nabantu uthola ukuthi abantu sebeyakubalekela ubona ukuthi bayakujabulela mawusabona nabo sawubona khule Makhura ngoba bengibizwa kanjalo Makhura unjani ngiright uhlala nabo leso sikhashana uthola umuntu mhlawumbe noma usendaweni yokuphuza efike ekuthenga utshwala mhlawumbe kube kuningana ubodla umuntu kuningana uzogcina seshaya itime elilodwa useyaphuma basabuya abantu uzobona ukuthi hayi ubhiya shothi ubuthengela wena ayingcine ke nami sengiyaboda shothi abantu sebeyasaba ukuthi sisondelane nabo noma sebeyasaba ukuthi ngihlale nabo. So ngarealize lapho shasha abantu sebenokungisaba. Okay, bengumuntu osatshwayo vele ngishini endaweni yami bebengisaba. Ngoba ngisho ukuthi futhi bengasa akekho umfana ongangiphazamisa endleleni zami nane group yami. Okay, kade ngihlala enseleni mina lapha ya. Ngihlala ukuthi mhlawumbe umuntu olandela ama video lawa wonke siqale ngizofika namhlanje uzoyikhumbula lento ukuthi bengihlala enseleni bengihlala komunye umuzi onemqasho ngugadile indle bengihlala kuyona ibe u4 room inamakamera nje sewoko nje awu4 ineminyango ewu2 ongenela sitting room ongenela kamereni. Lo muzi bengihlala kuona ubuseduze nemqasho imqasho nje oyipassage onemqasho oneminyango ephumele ngaphandle ngapha neminyango ephumele ngaphandle ngapho shothi uyistimela izindlu zakhona ziflathelene. Ayila mahlala la ngoba phela uyazi ukuthi ngoba ngisho ukuthi ngibengine scheme sami esiganga naso besivakashela novele emini besuke siyilalele siyaze ebusuku yathi siganga sicobekele yonke into nje emini sikhombisa ukuthi sizingane ezilungile asitshontshe kodwa ebusuku siyashintsha sibe abanye abantu. Okay, la kulomqasho engikhuluma ngawo kunentombi isizathu lentombi ngize ngiyithole noma ngize ngithi ngiyayishela le ntombazana uma siyothenga utshwala kwenye tavern ethu kwaMhlongo mawuhamba yakhona kwaMhlongo ukudla ucingo lalemqasho and umnyango wokuqala nowesibili owale ntombazana nesilabahla ehlala khona nesokalayo. So behlezi eminyango bengamantombazana ukuthi sokala belenza umsebenzi lo security ukuthi liyagada ngisho vele umuntu owenza umsebenzi of security ungena u626 manje day shift nje uzongena uhambe ekseni ezobuya ntambama. So besithi madlone hlezi ngiyabona lamantombazana la lo ngiyabona amantombazana kanti kuzothi ngelinye lamalanga ngibona enye intombazana yangakithi kwesakaMthethwa ihlezi nawo lamantombazana bese iyangibona ithi hawe mkhaya ngibize ngegama uyaphila ngiyaphila bese iyangitshela ukuthi hayi ihlala la nesokalayo nayo imqasheni ilivakashela ifika ngalezo ikhathi iphinde ibuyele emuva emakhaya kwesakaMthethwa. Ithi mina ukulungile mkhaya mina nawo umuzi engihlala khona lo mqasho uzokahle nala ngihlala khona indlela ehlukanisile kuphela but umqasho la ngihlala khona ubiyiwe nalala imqasho le ehlala labanye ibiyiwe. Bese thina hayi khuleka mkhaya hayi ke izobona abantu la eduze yabo ngoba lo muzi awugadile kwakukaMakhumalo. So ke ngoba kukaMakhumalo uyasho uyawazi vele ngoba phela mina nami ngawufica khona hayi ngiyawazi aMakhumalo hayi umama la kanje ya hayi hlala khona ngimkadelile lapha wayesedlulile emhlabeni umnikazi wemqasho hayi lamba ngempela hayi ngigade ke. So lama ngigadile bese ngilanga aphinde futhi lo mkhaya wamantombazana engibona shothi bese tsheniso kala ukuthi hayi ungaxwaye mongibona ngibe lensizwa le yangasekhaya sakhula nayo endaweni bese izingane sidlala ndawonye futhi nje kufanele ukuthi uyihlobo ngoba suzalo la kaMthethwa. Hayi umjita vele uyangazi uyalazi futhi udaba lami bese emtshela shothi ukuthi yazi lo muntu lo okuyena yena ukuthi wena umkhaya wakhe uyaganga la inseni uyahlupha ulimaza abantu nje engibeke kabi ngalendlela ukuthi ukhombisa ukwesaba. Awumkhaya ngitshela futhi lonto leyo bese ngitshela mkhaya mkhaya khona hayi
izinto emani ukwenza kodwa akunje ngoba kodwa asiyeke lento singahlangene nalonto le bese hayi shuthi nami ke emkhaya uma ngathiwa nginenkinga usuzongilekelela ngathi hayi emkhaya kamkhuleka akho umuntu ozokuthinta la yabo ngitshena lo sisi ke mina ayinanga impela bese ngithi kugcineni ngithi emkhaya lo sisi ngibona uhlezi naye lapho isilenda ngiyamfuna lo yasisi lo yami bese vele ethi lo sisi bese ethi umkhaya wami hayi khuleka emkhaya uzomthola naye kade ekhuluma ngawe ethi wena uyichama yabo ngithi mina ha usho njalo ya abo nami sengiyaqhuqhuzeleka manje uthi hayi shuthi lapha ngizoyithola into engiyifunayo hayi le ntombazana ngelila ngathi ngoba ngisho nje ukuthi masiyothenga utshwala dlala hlezi idlula la so manje ngiyadlulela naye hlezi yodwa eminyango umnyango yakho noma uvulile indlu yayo bengikwazi ukubona ngaphakathi ingaphakathi ngivele ngishaya ikhwele iphume ivele ime nje kanje nami ngimela ngitshela kusephela yazi ngifuna inamba yakho bese ivele ithi ibizi inamba sengikhipha ifoni ngidale ngithi hayi ngizokufonela bese ithi ngingayifoneli ebusuku ngihambe mina ngiye-travel kwamhlongo ngithengele utshwala ngiyabuyela futhi la endle sihlezi khona nje sibaningi lapha namahlezi-ke sisonke-ke nabangani bami akekho umuntu besondela ngoba hayi besaziwa nje ukuthi alifakwa lubuya nodaka hayi nangempela hayi sihla bese ngibuya ngitshena olova la ngithi kusebolofa sengiyitholile inamba yale ntombazana leya yabo bese kuthiwa noma ngathanda ukuleli igama lisebenzisa ngishuthi ubhuti lo wayithandana nentombazana waye umuntu ovela kwamazwe angaphandle but ke niyazi ke babukeli ukuthi khona igama uthi mawukhuluma ligcine selingathi uyamthuka umuntu yebo khona solimthuka vele kodwa thina ke masingamazulu abantu bangaphandle khona ligama esibabiza ngalo so lamajita amevele thena vele badelela bethe nawe shi intombi yokuthi yabo ngithi mina hayi nandaba nalonto le lo muntu uzokwenza impatha le yabo nami ngisho njalo ukuthi hayi impatha le yabo hayi ngempela hayi intombazana ngingayifonile ngempela ebusuku bese kuthi emini ngiyifonele ngithi asibonane ingafuni sibonane ethi asikhulume efonini ngishele efonini grand hayi ngiqoma intombi ayinankinga futhi intombi nami okay ingitshela ukuthi intombi utlalela nginomuntu wami mina la engithandana naye umuntu wami ungena ilento le njengamanje night shift day shift emina akekho ebusuku khona uma eshintsha ishift ngizokutshela kodwa uzotshela nami ukuthi uzongifonela mina into eWhatsApp ngangayiphathi ngizose ngangiphatha ubhombombo ngoba ngangibalekela izinto eziningi ngoba sasigama ayina ngempela hayi intombi sivumelane ukuthi okay shothi manje sibonane ngoba sakhelene eduze bekufanele yena intombi biphuma ekseni iphelezela isoka khiphe egateini ime njengalapha bese ijiki ibuyele endlini kodwa ngoba mina sesiyathandana nayo ibisiphelezela indoda umjida wayo ethi mayimshiye egateini iyenza athi ibuyele endlini bese ibukule endle engilala kuyona mina ngilala ekamereni lami ngedwa bese ifika izona okay windini bese ngivula bese ngiyifaka ekamereni lami hayi bese senza lento esiyenza so into bese siyenza njalo leyo mina naye yabo into ibiyenzeka njalo shooting uyabona umuntu manithi nizontshontshana ninga abantu bengaboni ngoba yona biyaziyo ukuthi ithandana nalo yamfo yabo so mina akwaziyo ukuthi ithandana nami so akufanele futhi ukwaziwe and lo mfo mangilandela kahle besaziwa kube kwalentombi but mina bengingazi yabo bengithi nje umahlalisana wakho wasemqashweni yabo ngoba binekhala kubo khona eduze kwawo lo mqasho lo kodwa bekuqhelile but lapha ihlala nje ngoba ihlala nesoka manje le ntombazana le ithandana nami nje isinjani isinothando oluningi ngami lo mfo isimbona njengomuntu ongekho right ithi vela ke akanalo akanalutho ngcono ka isithi mina ngingcono manje kunesoka layo yabo and ayinandaba ukuthi ngisigebengu iyeza bayayitshela futhi abantu mabehlezi emqashweni bayebekhuluma ukuthi hey nathi siyasinda lapha sitshontshele ngoba sihlala eduze kwana izigebengu zala enseleni ezaziwayo yabo ngoba cha bebengathina ke endaweni ethi la behlala ngakhona bese kuvikele ukuthi kutshontshe ngoba besibalekela ukuthi kuzothi makutshontsha kuthiwa ithini hayi le ntombazana manje angithi kufanele njalo mayifika kimi kube ukuthi lo mjida mayiyongena bese izake manje le ntombazana besingenzile ukuthi endlini ngisho emini so nami ngihlalele nje endlini ngirelaxele namajita izovela iqhamuka ukuthi qhu ingene ingikhombe ekamerweni hayi siyenze lento esiyenzayo yabona nje manje sengiyayibona ukuthi isinehaba and yayinenkinga kancane ke emadlebeni yokuthi yayingezwa kahle not ukuthi yayingezwa for real but futhi amadlebe ayathatha kude ukuthi eze umsindo ayi ngitshela ukuthi yazi indaba lento ozoyenza la manje
isizogcina wena ikhathi wenze mina ngoba uzwathi ngangamsabi mina umjida wayo ngoba vele mina ngiyazazi ngeke ngishaya umuntu umfana and yena ngendlela kayiyo phela thina indlela sasikholela ngangazekhathi ngangimthatha ngempatha wangempela ukuthi ngingamshanja ngempama ngeke ngenze lutho so ngimtshela uzothi usuku uye kumjida wakucabanga ukuthi uzothandana nami straight ngeke ngize ngikwazi mina ngangibalekela leyo nto kahle kahle ukuthi ngoba ngase ngiyibone phela ukuthi hayi ayingasamfuni ngoba yayizigcina izisho ukuthi akaperform kahle kwezocansi yabo hayi vele uthando lumnandi ke hlezi lulusha nani babukeli niyazi umkhulu umuntu ozokutsheda uyakwazi lokho hayi alright shuthi bese le ntombazane lo ngiyayikhuza njalo ngiyayikhuza kanti le ntombazana ngoba ilokhu yenza lento lo mfo usehamba engathi uye emsebenzini akasaya emsebenzini ufuna ukuthi iqhubeke yenze lento ukuthi ihlezi iza lapha kimi lo mfo ubuka ikhathi ukuthi uza kanjani ngaziphi ikhathi ayilanga lashisa that day liyashisa ilanga ngilalele nje ngibhekele phezulu angilele ekamerweni lami futhi elami ikamera nizwe kahle kunesivalo kuyavalwa noma ungakhiwa but uyavala awukwazi ukungena phakathi bese kuzothi leli lingala livalwe ngecurtain nje kuphela ukuthi mawuhleze sitting room ungakwazi ukubona umuntu ongaphathi ekamerweni yabo lelo kamera belilala umunye obomngani bami engangicula naye ngaleza ikhathi so ngilali nembhede yayihlanganiswe amadabula ayihlanganiswe o2 kumbhede ovulekile so bese masibuke onjojo ebusuku vele silale khona sonke omunye belala manzi masigcwele so ngayihlanganisa imbhede yabambili baba nespace ke nje abamningi mawulala nje benilala nje shibe 8 nilala nje nikhululeke so ngilele kulo mbhede emini ngenxa ukuthi ngoba ngilele kulo mbhede ngibheke phezulu angithi lo mnyango wasekitchen uqondene nalo mangilele ngiyakwazi ukuxoxa nomuntu olapho so kwakunomfana wathi uxolana namadread uhlezi lapha ngilele embhedeni saxoxa icurtain leli ngilivulile kancane ngalithi yabo hayi mangithi ngisahlezi bese vele uxolana ethi naye lento yakho yabo xa vele amajida amayazi ngithi yini le ethi hayi nayo lento yakhe isenifuna ukwenza into ilanga lishisa kanje mangisaxoxa lento nangu lo ntombazane uyangena hawu lamuntu ngoba ngimtshelile nje mina ukuthi ungasalokhu ungilandela mina yini inkinga yakho manje ngoba ngithe wena sizokwenza lento ngalesi sikhathi esanda ukuphuma nje umjida okusemnyama sizoyenza into esiyenzayo then ubuyele ukuthi mase kuqala ukuthi abantu bonke sebevukile sebayanyakaza vele ukwakho hayi le ntombazana kayingayizwa lonto le ayinangampela ibuye ifike lapha endlini ingene ngivumele futhi ayingene ihlale phansi manje ke lo muntu angifuna ukuqamba manga babukeli wayesethanda ukuthi mina naye senze ucansi ilo nto le kuphela owayesekwazi ukizwa right alright ke nangempela ngikuvumele lokho manje into eyenzeka la yabona futhi ngiyasho ukuthi angazi ukuthi kwakuyini lento mina ngihamba ngiyakuleli kamera elingale lami elinesivalo ithi yona asize ngapha kulombhedo omkhulu sizokwenza lento esiyenzayo mina impahla ngikhumule zonke ngisuke ngale kamerweni lami elinesivalo ngize kuleli elinecurtain ngigqoke iunder kuphela okay siyayenza into esiyenza uxolani njalo uhlezi eminyango kodwa hayi lo kade hlezi ukona eqala usehlezi kulo ngale ngaphambili ngithi iminyango ngikhumbula ukuthi ngithe mbili omunye uqhamuka e-sitting room omunye uqhamuka e-kitchen so lo qhamuka e-kitchen usuke uqondene nami ngileli kamera necurtain so yena usehlezi evrand walo ngale e-sitting room hayi siyenza into esiyenzayo nalo sikhululekile nje kumnandi yonke into yabona nje abantu abathandanayo kanti le ndoda iyange emsebenzini ifike yajika usefika le ndoda ishiya umuntu wayo ukuthi uma lo sephume yakuleya ndlu leya ungitshela ngoba lapha ayikho intombazane endlini ethi kuyazi ukuhlala abafana but lo mjida lothandana nentombazane ehlezi naye akazi yena ukuthi thina singabantu abanjani hleze eyibona lapha emini phela asibona ngathi siyaganga sibona ngale ebusuku evele lo mjida lo mshuthi impimpi yakhe imtshela ukuthi hey na intombi yakhe sikuleya ndlu emhlophe le ehlala abafana hayi lo mjida vele ebona hayi lo mjida uyidoda isigora idlake uyabona nje ukuthi hayi mongathi uthi uyazama hayi ungabe ufana ukuthi nje uyayilimaza vele suke le ndoda le shuthi mina nalo sibhizi ukhumbula ukuthi umnyango awunakhethingi ne hayi nangempela le ndoda bese mina ngiyabezwa abantu enentobazana ithi nenkinga amadle bayawezwa kahle mina ngiyamuzwa umuntu uyakhuluma uthi khona umuntu engimfunayo but uzwa kahle mina mbukeli ngirelaxile why ngirelax ngiyamazi lo muntu angithi ungena u6 ekseni uzophuma u6 ntambama so sikuphi isidingo sokuthi ngipanic noma ngicabanga ukuthi kungaba uyena mina nje ngitshela ukuthi nje naye abanye nje babantu hawo ngizwe lo muntu ethi khona umuntu engimfunayo
yabo uxola nakasezi ukuzongitshena mina ukuthi noma ethi hey engithiphisi nga something sho ngizoxola into engiyibuka wayefuna ukubona mina ukuthi ngizolwa kanjani la lesi sikole kahle kahle wayefuna kube nempi lesi sikole silimali ngendlela engangibuka ngayo ngoba wayehlela ukuthi ayenzeke. Hayi uma ngithi ethi xola nobaba lo muntu omfunayo ethi lo muntu engimfuna athi manje lo mnyaka silele kona unekhetting ethi lo muntu engimfunayo embize ngegama ethi ubani kanti ngesikhathi ethi ubani mina mangiyethuka ngiyaxuma kanti usephenya ikhetting uma ephenya ikhetting hawu uyasifica sibhizi ikhondom isendaweni yami la ngaphansi ayi ngithi ngiyaphakama ayi le ndoda ivele ithi how ivele ikhala kakhulu ithi how bani wenza ukuthi la isibamba right handed ayi ivele isuke ize kimi ifithi oyiqala ibambe leyo ntombazane yabo indoda esigora le imuthi siswaca lapha imswacaze ngelento le ngentamo imbambe imtshingele lapha ngentamo so ethi maye walapha evele lomjida ayevele mina lapho uzwe kahle sengivele ngagibela phezulu kombhede ngimngenyawo embhedeni kanje sengifuna ukubona ukuthi wenza mangimi kanje ngasemnyango lapho mawungena ngala eceleni kunefosholo yabo manje ngiyabona ukuthi okay indlela yokufika lapha ukuthi lo mayiza kimi ngiloko kuya kulela fosholo ngifike kulela fosholo ngenze njani ngifike ngimshaye ngalo ukuze ngizokhona ukuphuma manje angigqokile impala zami khumbuza ukuthi ngishiye kulela camera beni ngale lesivalo noma yasewami ungale yonke into yami yokulwa nje ingale lo muntu ungivambele icamera ayinifanele ngiphuma ngithi ngiyehla ngithi ngiyaphuma ayevele ngibambe la engibambe ngezandla zombili hayi isikora la nto ngiqamba manga ngathi mangithi intamba ngiyeza umobe ngagcina ngamemeza ngaqina mangimemeza uxola uxola uyabona indoda ayisho ukuthi iyangimenya mayivula uxola naye vele efike ngihleke ethi umshawe uyakuhlula awuxola nathi indoda ayimiyeke yabo ayindoda yathi mayingiyeka mfethu ngivele ngiputshuke mina la ngingene ngale ekamereni uzubona ukuthi ngoba ngase ngicasukile hayi mangithi ngivele ngidonsa umese mina yabo buye nalo mese ngiza ngejubana kule ndoda hayi le ndoda singaphandla ngiyihuphi mina nje yimi ne condom lapha ngaphambili etotolozini ngihupha le ndoda ngisenandaba ukuthi kusemini I think around 12:1 iyabaleka le ndoda ngiyihupha abantu bayakhuza babaza hayi baleka le ndoda hayi bese qhamuka omunye ubaba wayiphoyisa le nduna bese ethi ndoda yeke lento uzobulala umuntu emini bese kuba nalo baba ngimfusekise ngina wasengicasukile manje ngingosembothi angigqokile phela ngibuyele emuva endlini ayingigqoka sukela ngayo lo langa ngaleso sikhathi kwenze lonto sengimfuna la lo mfulo angifuna ukalo mfo ucelile emsebenzini usazobuyela khona qhuba nentombazane ngithe hey plan yakho yabo ethe naye ibuyele emsebenzini ngiyacela ungamenzi lutho ngithi mina hey ngeke mina ngibanje la usengibambela emqaleni senginenzipho la ngiyavuza negazi lamanzipho akho afakela sengicasa ukuthi lo mfana uzongikhipha igazi endlini hayi uyangixhaphaza yabo ayi bese nginolova bamba ayebefika abanye ngibayitshene bethi hayi akalanda ayisho ukuthi sho le ntombazana imfonele imtshela ukuthi yazi labafana lona ukuyena olwa naye umfana kanje ayilendoda bese iyasaba ukubuya emqashweni ivele shothi mayibuye imelele elokishini itshele lentombi ukuthi ayiwoza nezimpahla shothi behambe impahlanyana nje zokushintsha nento zokugeza ukuthi behambe beyohlala kubuka manje kwalentombi okwesikhashana until ezekwazi ukuxoxa nami manje lemfolo mayiphinda futhi exoxela abanye ethi yazicabana abafana abahlala evele bemtshela abantu yo hayi ukuyekile uphume kanjani yabo namavu uqamba manje isikhathi ngicasukile eyizabo thenga utshwala njalo ngiyobheka lapha ngikhahlele umnyango lapha lutho ayikho le ndoda lapha but ngingathathi lutho phakathi ngenxa ukuthi umnikazi womqasho uyasazi but ngimtshela kodwa lo mfana mangakamtholi ngeke ngiyeke kuya kuleyandlu le ngimtshela wena umqasho umnikazi womqasho ngimtshela wena uma ufuna ngiyeke ukuhlupha umqasho wakho wena into ozongisiza ngayo nginikeza lo muntu lo okuyena yena ongihlukumezile yabo ayisho ukuthi amtshene ukuthi indoda ngola abafana bakufuna into ezokusiza vele uyekubona uyilungise nayo indaba okungcono sizokuphelezela hayi nangempela ke wacela ke bacela ukuthi sihlangane nami nentombi ngiyaxhumana nayo iyangitshela intombi manje ukuthi hayi ngiyacela wehlisa umoya miyeke hayi nami ngiwehlisa umoya kancane kodwa nginalento ukuthi lo mfana la ngizombona khona endleleni ngifuna ukumgwaza and nganginenhloso ukuthi ngifuna ukumbulala ngendlela engangicasuke ngayo bese vele ethi awucela ukuzokhuluma nami yabo nami biza amajita mayihlale phansi ke hayi efike ke lo mfo vele siyaphuza ke thina
hayi bayifika lo mfo bamphelezelwa namaphoyisa enduna-ke omunye ubaba lapha owangasehlathini okavelana. Hayi befike bekhulumela mathi hayi indoda kaMthethwa yehlisa umoya kahle kahle ube nephutha kwamukele nje ukuthi lokho okutholile yebo khona ukugcina sekuhlukumeza kodwa kukuyekele ngenxa yokuthi kuzogcina kukubophisa noma nawe kahle kahle ufana ukuthi umshaya umuntu umshayela into yakhe wena bafana ukuthi nje noba sidlulile vele usathi ubonga ukuthi hayi siphelile. Nami la ngibatshela lalela la mina ngeke ngishaya umunye umfana mina ngishawa nje umunye umfana lokho ufana ukwazi baba yabo. Hayi ngeke ngimhlonipheke la baba ngoba ngangibe ngijwala nomfana wakhe. Hayi sikube sithi le ndoda icela ukungicephezela. Ngimtshela ngithi mina wena so into ofana yenze fanele ugeze igceke la ekhaya bese ethi hayi uzongicephezela uzokhipha 1000 rand esithengele ikesi leAmstel esithengele ibhodlela leSmirnoff esithengele ne30 kaGwayi. Uyacela ukuthi ke sidlule kulento uyaxolisa naye nami kwathiwa ngixolise mina ngathi into ezoyixolisa kulo ngathi akangithengele izinto wayithenga ngempela wasukuma nje sisahlezi wahamba labo baba basale bangikhuza bathi siyacela ke mfethu ungabusabanga udlame uthi mina akunankinga lamajitamu uzowahla casukile amajitamu uthi lo cha akasiboni yabo ngoba phela thina besisatsha sho manje luthina ayikho into esisatshela wona futhi bakhona abantu abangapheki kwethu abasidlulayo ngezenzo abafuna shuthi nje abangashaya thina shuthi usejwayeza abanye ukuthi nabo bengashaya uyayibona lona so sinalo nto ke thina sifuna ukuprove ukuthi wrong. Hayi lo mfolo bese ehamba mfethu eyolokhuza eyothenga lezi zinto ebuye nazo mayesebuya la ifika la abasekho labo baba sebehambile bese simthetha hayi ndoda ayihlala phansi siphuze so ngeke uthenge utshwala mhlawumbe utshwala kwakho lokho sokujovile ufuna silale bese ethena hayi no ayikho into singahlala phansi siphuza hayi sikuvuleke utshwala inhloso yethu ngoba siphuza naye manje bese singahambe sifuna ukuthi size sidakwe bese siyamkhahlela la ngoba siphuzela ngaphakathi egcekeni. Hayi siphuze ebhiyenwe 1 washaya amathama u2 waphuma waye umuntu ethi yochama ngithi masahlezi kule position ukuthi siflathele umqasho wakhe so mayisithela wayisithele buku umqasho kwavela wawuphuma ngegate wahamba wabese engithatha inamba yami kule ntombazana wabese efona wafethu ngiyaxolisa ukuthi ngihambe ngingashilo ngisacela ukuzwa ukuthi si right yini ngathi mina hayi si right wasethi mfethu siyacela ukubuyela endlini ke nami inkinga ukuthi ngiyasebenza so ngibona uzogcina sengidaka bese ngilahlela umsebenzi so ke ngam understand ke kodwa ngaba nayo lento ukuthi ngisamfuna kodwa into abeseyenza lo mfo wabona ukuthi vele ngazoqhubeka mhlawumbe ngijole nentombi yakhe wabese ishifta wayithatha wayise Mozambique asike wafika wayicuphela ukuthi uma mina sengithi mhlawumbe ngiyalala naye ngathi kwakuzokwenza kodwa uthi wayicupha ngoba iyona intombi yayingifonela behambe bebheke khona ethi hayi ngihamba nalomuntu wami lo uthi ungicupha ngoba mina uyabona ukuthi mina naye sizazothandana athi mina ku nami ngashiya vele mina amantombazana ngangenandaba ngaleso sikhathi ngoba mina into yayidume ekhanda kakhulu kwakuyintshontshelwa so ke hayi ngathi mina hayi right kanjalo amshiya kanjalo ke hayi nangempela ke sahamba ke isikhathi kwaze kwadlula intombi sahlukana ke nayo ngayiyeka sabe sekumuntu esengihlangana naye kuma mall lapha nezansi kuseyisiba group besihlangana ngalezo ikhathi so ke nami sigameke ngithi ngelinye ilanga ngihlale ngisho ukuthi ngakwazi ukubanjwa umuntu shuthi kahle engaphethe isikhala ngaphethe isikhala wanginyisa so ngikhuza kulento leyo ukuthi ukulala nomunye umuntu ebehlala naye ukukhombisa ukungamhloniphi yikho ubona nje izinga lelingaka labanye babantu uthola ukuthi bayabulawa endlini zamanye amadoda noma uthola umuntu wesifazane ugcina uyabulawa ngenxa yokuthi usebona uthando igigaba ekanjalo mina ngeke ngabhekana nazo ngoba ngisho ukuthi ngeke ngaba indoda eyisoka kakhulu angazi noma ngingaqhubeka vusi ngifeze okunye kwesigaba esithi masifane kanjalo kodwa noma sesiyeke lenye episode elandelayo so okwamanje babukeli siyabonga ukuthi nisibukele niqhubeke nisithande njalo nasohle senithanda njalo siyabonga kakhulu.